Dobrodošli putnici u mirnu oazu Fruških termi, smeštenu usred živopisnih predela Srbije. Pridružite nam se na ovom putovanju dok otkrivamo luksuzne ponude i skrivene čari ovog luksuznog skloništa. Fruške terme su više od destinacije, to je iskustvo raskoši i uživanja. Od podmlađujućih spa tretmana do gurmanskih kulinarskih užitaka, svaki aspekt vašeg boravka je dizajniran da razgali i revitalizuje čula. Ali luksuz ima svoju cenu, a Fruške terme nisu izuzetak. Sa svojim vrhunskim sadržajima i ekskluzivnom klijentelom, ovaj skriveni dragulj je rezervisan za one koji sebi mogu priuštiti da se prepuste finim stvarima u životu. Za one koji su dovoljno srećni da to dožive, Fruške terme nude svet luksuza i mira za razliku od bilo kog drugog. Bilo da tražite romantični odmor, wellness odmor ili jednostavno trenutak opuštanja, ovo ekskluzivno odmaralište obećava da će premašiti sva vaša očekivanja. Dok završavamo naše istraživanje Fruških termi, zadivljeni smo lepoti i sjaju ovog skrivenog dragulja u srcu Srbije. Do sledećeg puta, neka vaša putovanja budu ispunjena nezaboravnim iskustvima i negovanim uspomenama. Ne zaboravite da lajkujete. Napišite mi u komentarima šta biste voljeli da vidite u sledećem videu. I naravno, subscribeujte. Vidimo se. Ostanite uz moj YouTube kanal.